Moritse Motho FM bana ke go tsela dem thuda a tsamale ammifa ku bare buya re batla ba buya doctor re batla ba buya manyalong re batla ba nne together re batla ba loyi mo manyalong re batla di ba re so re batla buya ka mane di ba buya ba nne together Dr. November Maphosa o sharp ke grand ke siame o sharp wa doctor thank you man ke monate doctor ke itumela go bona nna ke itumela ke itumela ha ke la boga go hela ke tla mafulufulu ba mo show doctor ke tla mafulufulu ke re ha re 9 o'clock ke a itse man le mang o mamela re ai ba mamela no ba mamela re o sha mara doctor ke monate no ke itumela ke monate doctor wa bona di ka lowa wa tlowa bile ntse ke re ke potsa o nyetse ke tlhokomeshwe o tlhokomeshwe ke tlhokomeshwe doctor oh Jesus hi Jesus hi Maphosa Jesus Ai, Maphosa ke a bona. Maphosa bona ke nna. Doctor ko bodi mise ba ritwa Motho FM. Mamedi dumelang, radio ke Motho FM mo re go tsaya ntsi ya batho ba ntshebeletseng Facebook-ong ke live ke radio nya Motho FM Freestata mona mo re sa sankang re ala ela na Motho FM. Mamedi wa ka ratang ka nnete ke a dumedisa batho bohle ba mametse Motho FM dumelang di dumedisa ke nna Zenzile Andres November. Mamedi ntse sa le ba le qephela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live Pastor November and Victorious Faith Ministries ke live mo. Ke temo wa khona go follow temo doctor ba khona go create. Yeah ba Doctor 2 weeks back re ntse re tla re bua ka di two types of mo lenyalong cheating tse di leng teng. Two types of men kapa le bone bo mme ba le bona bo mme e rile ka bona tse ba bangena le ke bo di debendula yalo yalo. Last week re touch taba ya ingwa botlhokwa man ya ba basadi ba sina gonna le boloi mo gare mo itabana kana go ke o tla mo le ka pele o tla mo le ka ditlharigama next street o re re tabua ka yone mo bekeng ka tla tsena mo go yone doctor. Okay Kana go mo e be dirwa ke eng for go go itle mo pointing e ya gore batho ba loya especially especially manyalo because boloi ba haholo bo manyalo o loya di side chick di alo e loya msebu ka o lena ka tlulena o tla yo ba loya no via la weekend to go le ke mo ka mo loya ba bangwe ka ba nahana gore o ntsa ja di mazimba na sina barcode a ke ana di pakeng tsa meno a bikana ma bitsa stress o ka ba nahana ke stress kantino ke stompo fantombo tse le di a hanella mo how did you too much stompo ke o pla ka tsatsile ke fetile na se 4 times 4 ke feila le na se Mamedi ke lekile ka hohle ka ba ka ilata custom ka ya tsabelo mane memong ke tsaba mo bitsa Mamedi ke le lengaka ya hae ka la botse mme wa fitla pastor para hlapa ka morianong and then o seng o tshase dintsi and then a qetile o nke piece nyana o slahlele ka tlasa leleme and o ska ba buisa mang le mang so ne ke robetsa butwa ka Rockland mo babo so gore ho seng ke tle o matha fela ke ya ke ka go tsela license ke lo into driving school le ngao le ntse le mona pela ha go ka gale ne ntse le ka mo before ba move so ke tswa o seng ke a hlapa ke setswe ke se ke tsasa ke so ke tsasa ntho ya ne tile ke tsase dintsi ke tsasa se ke le late ke matha ka maoto o bonge jola kry ke khone bona ka speed kanti ke bona ke overdose dintsi tsa ka di benya bo it's overdose of the mood I can shibile gate ke la hlela stompo sa so ngaka ya mplela hore no ke buise traffic cop itse se ka buisa mang ka pa mang so I ke fitla man ke late ka bo 5 minutes so batho ba se ba kene classing ntho so ke fona traffic cop e botsa hore no go ena Zenzile Andres ka o santse o re yang o presente mara ke mara ke mara ba jwang because it tla popisa ntho tsa ka tsama ke shebile ka mahlong ke le go wa re kwa na Andres November ke thotse nta ke tshabo ra ke ka ba ka e to popa nta na leleke arne duo ke tsile ke tatile le ntho tse ntsa ka tse
ke a ke tsole re kile ka ikwenya ka pa kile ka itshela the way ke na le stress a ke tsole ke ne ke ikwenye mamela sa upola be ke le go ke le khwalem because one push was there J and this November man tu ke ra tu o sa va ka pupa ke ndo tsa ka dikapu ke ga na ke mamela ngaka ya ka so that the jumbo dia etsa na maphosa ke tlo bua from experience because now most of the time na ke specialize ka deliverance deliverance go rapela bona batho ba lowa yes dintho tsena tsa boloi maphosa 90% ya manyalo a fedile ke ntho ke boloi 90% ya manyalo 90% ya the relationship di fedile ke boloi o jetsa lo dimako le mamedi now ke batla re tle fela mona mo mamedi ya pele maphosa o etsa la ene batho ba santse ba tlolo ya gore ka sehlo I'm going to tell you why. One, nowadays agree real ne meaning but banna ba runa ba cheater le basadi ba cheater ne wa cheatelwa then be rinkwa ke dipelo be ria for divorce. Now the biggest challenge ihlamo a ke tsere ke buile last week ka pa ke something ne ke meditate ka yona ke reng wa bona lotula right ha le tloyela ho ba le left o fihlela le nahana hore ke lona le Jeremy yes abanku yes lotula right le thuswa ke la left now ho fihlela you can imagine kimpe ke butse John you can imagine if lotula right le se le nahana hore ke lona le Jeremy le tla utlwa neng mohlala left le linsiko. That is why muthu ya neng a tsama hantle normally ha tsama hantle but a tshwara ke stroke body ya safara because now lotula ni li one sorry thing I can't know how divorce on manyalo ke bono I don't care of the you live I don't mind to start go fresh and stay alone I'm not hurry on you hurry ki man maphosa I'm not hurry on you kore o batla re mohlomong ka pa ke hlalose ka sotho ko ke tsona le ba sa kore ha ke mahunga ha o ka maphosa ba jalo tsa ke ke tsebe maphosa o doctor right ke ha ke mahunga now lotulela left ha ba arwana basadi bana le banna ba arwana when we separate in our mind because you have this part this person yanze ka uthusa ilin leuto la left ka la right now o sobile kelo la ujotso Rahman I can do it alone because kakatentse ke etsa dintho tse ding now how qeta ngala qeta divorce se fedile reality ya gutla because mothane lana le sukudisana marona khona ho fa 5,000 a o tlatseletsa o dima 3,000 ka bodima 5,000 ya so life ne batla iba easy nyana ha ona le mothona ha le monna le mosadi now here's the thing maphosa now ha re qeta divorce ke mosadi ke qeta divorce lo wena now one reality ya fihla ya hore se ke dula ke liwa ha o sa le easy ha ho sa le easy mphosa ka ba bona batho ba actor no batho ba ha o sa le easy maphelo nga batho financially also easy that and this thing now how so see easy one as a woman ke tlwaetse monna who was supportive somebody who was there somebody ya nenga tlatsa la ile runa sa tlatse handle but una tlatsa tlatsa support system yana ya ne ba ba ngothoro re ka net that man una support full time now le arwana now you are alone now number 1 o tlo batla o tlo jola le man le motho automatically o tlo batla motho ya tlo batlang ya tlo mitang standard sane awango o tlo batla motho ya tlo mitang that standard ya tla a fila di gap akwala di gap now one batho bano ha ba bang bano ba good ho fill up di gap ha ba bang ba committed to go bar straight one banna ba
ba responsible bana bao basadi ba ba batlang hore no nan a ke batla monna ya tlotlang hlokomela all of those people ba khona go hlokomela ba committed is either unyetse or else una le a stable relationship ha una monna ya responsible Mamedi ya idlilanya ya dutimana it's rare Mamedi ko like ba bate Mamedi is 2 out of 10 2 out of 10 mohlomong yo tlo mothola dutimana but most of them ba gara di committed. Now kena se ki jwala le wena you are committed unyetse kapa or else you are committed. Now ki jwala le wena na se ki le sa chick agree ki divorce now se ki le sa chick now se ko jwala se ratanela dithuso tsa 1-2 no agree o bapala role ya monna ne ke mosile ne 1-2 now kana go tseding ba bang ba kena ka bakala dithuso ha ba se ba le hare baba trip wa ke lerato o kene o mo rata because of now twos but ana go ntse tsamaya you are trapped o totele so mo rata this person no ntse sa mo rata e qala mo 2 yengwe qala ka o re kopana le na fela bo so ntse fola in love le o jwetse gore ke na le motho kapa ha o jwetsa ba ba motho gore ke monna sa o jwetsa gore ke na le motho kapa ke na le mosadi wa ka ha o jwetsa a ba ratana le wena a ba mono ale available because akre bana ba ratana ba na di side chick they make sure that the side chick tsa bona di sharp ba ba fa chelete ba ba etsa now ha na go ntse tsamai ko na o tsebang gore this person o nyetse mar o tlo tsebana ne mohlang o so etsa jwa o so o le uso morata in love 2 hausa na reverse most ya batho ba jetseng le basadi ba jotseng le basa le banna ba nyetseng ha ba jotseng le yena a sa tsebe ha na kwentse tsamaya mohlanga tsebang ho so ba difficult hore ba tswe o tla o jotsa re ke kopane le yena a nthetsa ke ne ke sa tsebe re le mosadi ba se ke morata now it's difficult hore ke tswe now it's difficult because of love le because of the role tsa senga di papara ba yo Mamet my point. Wow. Now you love this person. Usomo rata ka fair. Usole attached to this person. Usole in. Now but one day how love we say ala im dominate say e hula. It's a man sana jealous. Now so tino ko this man o tla ba a anka monelo wa ka ka moreng. Ha qetile ba apara bruga ba re monna. Mosadi wa ka. Nkemetse. Hona bokhatlinyana hona bokhatli unzo sheba ntatu wa ntina o dula ntsa mplela ka mosadi wa nene o so qala o mochika ha tlola mplela ka mosadi wa ha tlola eng ka o ha o tlola o botso mplela ka mosadi wa ha tlola ntena ka mosadi wa ha ing so qala jana se qadile maphosa mo Mamedi e se ile ha qadile jwale e qala jwale buloi bo atumela okay bo atumela bo sata pele ka first stage ke jealous okay ke jealous first stage ke taba ya ne o so le attached o so rata motho ya bobedi jwale jealous se le teng o so tinwa ke haro ya o so tinwa hare no ha se mosadi wa ka o so tinwa ha o jwetsa gore baby ne ke re ke atla mara mosadi wa ka o hanne and mosadi wa ka o itse re tsamaya o so tinwa gore ke Valentine aba itse ke tla baby tlabesana abasa aba rumela message kapa asa rumela message o aba etsa hai aba ya le mosadi wa somewhere aba o thetsa gore no baby ke tsamele le majita mosadi wa ya ba ishuta ba poster because most of the say chick when jealousy qala ba qala ba stoka le banna ba basadi ba o batla o tseba re etsalang ka life ya mosadi ya no apara jwa because now o batla o tena a tsamaye le feeling ya mosadi ya because o feel or the reason why o rata mosadi wa it is because ko bana mosadi wa ali so now o batla o meeta into lirking criteria ka level ya mosadi ya jwale o qala stoka now mosadi wa why posted I posted hey guys I was happy with my baby say chiki abo okay we tse o tlotla honna hatla kanti o tlotsa mali e se kentse butiakatsi se le butiakatsi la nae se le jealous ya pele now ke man mo jwale boloi bo kena jalo so fila hore no ke tlo mo etsa because ke morata ke tlo mo etsa hore ha fihla ka tlung a ska ba phafaye ska ba sebetsa
ke rapelletse bo ntate ba bangata ba na le bothata ba ho se ba o diphafatsa bona di sa emeng ba fihla ba sa di mabona ha o mo rapella ho bua side chick na o yetsang o batla o lelume o ba o re wa iplela jwale ke a molumeletsa ke etsa so ra fihla mane a ska ba phafa ska ba apos e ka di gore ha a bua doctor ha o mo rapella go bua side chick mo ba bua ha ke rapela monna ho tla bua mosadi re no ke a morata ke motho wa ka so ke batla a ska robalana le mosadi wa maphosa e etsala le today ne sebetsana le tsona nthotseng every Sunday sebetsana nthotseng now 2 then balata miriana side chick kai ngake ha qetile dingaka di gona ho fa di side chick miriana ra butswela ba gona ho kenya basadi a kenya mosadi ya nesqitho kapa mo kinye discharge kapa mo kinye di menstruation tse sa feleng hore net as ka gona go robala le moneno so that moneno a tlo gona o tla o yena ba ba kinya o thole hore mosadi o na le heavy flow ya menstruation e sa stopeng kanti entse ka bomo so that hore a ska robala le mosadi wa hae e qadile kae mane tabenyane ha re tswa manyalo re plela hore we'll make it and then ha se re le bang kona realize hore no ha ke gone now o so kentsa mosadi ya ne discharge le no re ka rara basadi ba bangata ba fone ba na di discharge doctor ba ga phone tse sa 2 ba bang ba na di rush ba bang ba tenela ba se ba kinyana stito ba romelwa diqitho ntate ba butswe le stito o thonyatsi romele stito re ke batla moneno le mosadi wa ba tenelane monna ne a fihla mosadi wa tenele mosadi wa tenelana ba divorce nene nyatsi ena ya monka ye monka ka meriana hape ba fuwa meriana e ba kinyang e ba hlapang ka yona ba kinye ka di private tsa bona so that monna yane ha a tlo robala le ena as a side chick a utle le ena ya bitero fita mosadi wa hae ba ha ba qetile ba robetse basadi ba na le di spiritual spiritual husband o thole mosadi yona sana le ntho robala ndiana ka nti rumetswe ke side chick hore ke batla ha robetswe ke nthwane monna wa ya motenelena ba tenehelana ka sehlo ba qeteletse ba se arwana now ewe se kena he ke rata mo now le dinyate onto the wife le tsona di alo ya tsedi because I realize oh monna ka ratana le Maki Maki afonele Maki tlola monna ka Maki a hane a ba iplela ro ke tla mo bontsha ke tla mo bontsha Maki le yena sa stoka sa itshiki ya monna wa hae then ha peta o bona ro sa itshiki ya monna ka ibile monna ka o mo yetsa dintho le yena o ya ntho ngake ya sotho ke batla o ntlosetse sa itshiki ya ke batla o mpolaile sa itshiki ke batla o thole accident ke batla ashwe ke batla etse ke batla a rwane le monna ka ke batla a etswe ba ba kinya le tsona ntho tsa bo discharge bo e le ba tsiya tso boloi bona bo etsalang buyetswa ke dintho tsena maphosa and go jotsa that le no hona le batho ba separate in the room ke boloi hona le batho ba tla reng ha robala mosadi wa ibisa tswe ke boloi di a etsala that one na ke ibwa ke I mean ke a tseba ke ibwa from experience ke a tseba e hane e paqame maruma kale mo mamedi ntato o dula le siko ha hae o dula le nyatsi jole we put her high paqame mona e buthile e bone ja botha mo mamedi e botha gore mohlanyene le e buthile o e bone bile e le mashoto o le bone gore bo imakalle le yena o le mongana fa wala tlele ne no ba mashoto rena le basadi ba tenehelanang le banna ba bona bata ba tsebe cause they don't know the cause there's a spirit ba bomba lora ba roba tswa le dintho purpose ko batho ba arwanya hore ba arwana so bollo imaphosa bo kena ka baka la hore hona le batho ba so hore bona and this thing satano rientse e kare re a gona gore motho o yetsa o rubele pride or no now will make it o bo utlo motho re no nna a ke batle monna ka pa batle mosadi na I mean ha ke batle monna most of us are ka batho because ke bona batho ba lo yana ngao no nna ke batle mosadi no I mean ha ke batle monna
ebile nka nna ka tswa lenyalong la ka eng but ha o so tswile reality of kamano ke di school fees ke bo motlakase ke mo eng ke tire tsa dikoloi o bile pothole eng ha o re sheba dintho tsena se di ngata ya pele ntho e tlo yetsa o tlo batla mang o tlo batla monna ya responsible o tlo batla monna ya na le tšhelete o tlo batla monna ya tlo thusa financial o tlo batla monna ya tlo hlokomela ene bana ba hlokomelang ka fela ba committed Maposa 90% ya bana ba they are very ba committed. Ba na stable relationship le manyalo a bona. And ke bona ba batluang. And now how qeta mothora now so batla how so morato so batla motlusa partner re nyae. That's when bulu ibukena. And that bulu ibuang ka boni. Ke bona buang ka bona. Today that is all batho ba that e etsa like kala ke re keng ke rapela na batho ba jwana. And ke yone thubile manyalo a mantsi. E thubile manyalo ke experience itse ka sehlo ke bone ke tswa yona. Nna mamedi ke bone. O iputlo motho a ene le mosadi ga ne ba le rage ba rata. Ba ne ba le ba tlo ba tshwara ka matsogo ba le ha di se go diragetseng. Go diragetseng batho ba ne ba le so happy. Ba ne ba le so happy. Ba tao tse etseng and that the tlo jetse the side chick and lady wife o sebedise tsona ditompo no ho tsekwa monna ya ho tsekwa le hore nna ke batla motho na ibe wa ka bana ka mmona bile wa nhlokomela o etsa eng that is why Maposa ke tlo dula fatshe that is why ne ke reng batho ba tshwantse ba ithuta ntho ya divorce batho ba tshwanela hore ba ke ba kopane le batho ba thuse before you make it wa bula re buile ka eng ra re before you make it divorce I mean a divorce because of cheating set down o shebe mofuta wa cheating hona le di cheating Maposa tlo thola it doesn't affect your lifestyle. Yes, what cheat but doesn't affect your lifestyle as a woman. Hi, bana ba ubantse banja everything I understand when monna wa how safaris how cheater about safaris it makes now kama madibabi nowadays batho ba tswa manyalo ga ba qetile ba se ba phela ba le manka ona material tsa mra ke gone now o tlo batla partner wife ena le mosadi ya kapena le ena le boyfriend yabo because le yone ya etsa o tholo ro thotse motho yana le girlfriend ya high this person na le girlfriend o jwala lwe now a ke tsebe he hona le side chick bubu mjolo oh it's a side chick of the girlfriend of the wife because you are the girlfriend akiri kapa hanado tagisi na kamandi the way batho bitsa ka teng now o tholo re ke na le girlfriend ke be ke lo jola le another girlfriend now because le girlfriend ya ne ke jola le yona e bona ke hlokometse yena hape e bona le yena ke mo hlokometse jalo o sampatla hore ke be wa hae jwana because agree wa iplela hore no motho ha nyala so le nna ke matla o batla committee o yena ba tla mo bolo ibuqala mo ba loyana ile di girlfriend ba loyana ile di girlfriend ndate mona tlile mosadi wa ka la boraro fitile ndate yona mosadi wa ona nthetsa mang ka class ka private nya e mo tsamale ka mahlo ha ke mo rapela ndate yona a le teng ke a bua nyatsi ya ndate yona a le teng nyatsi a bua re nna ke girlfriend ke ya ndate yona ke mo kopanetse le mang mosadi yona ke mo kentse no ya a ska robala le monna no hae so that ba tla ba gona a rua ke botsa ndate ona le girlfriend a ra khale re khawan ke gutlela mosadi wa ke rapela mosadi wa nyatsi a bua ka ra mosadi wa re ha so khawan ntse ratana papi bila ke ba lona tse re emetse ngwane no wa hae a hole re tibotlo tlwela mosadi wa hae ke o jotsa net Maposa. That is why today lintho tsena tsa hore ba ebe manyalo batho ba struggle sexually ba bang spiritually that is spiritual o tholo re monna le mosadi ba struggle spiritually I mean sexually ba struggle ka sehlo o bonagane ene ngwe sentate basadi bana ba loyang di side chick ba gona lo bula di private tsa basadi baba Dr. Boss today yes is hona le this guy not clear today this guy o tlile le mosadi wa hae ha ke mo rapella ho bua basadi ba bambare re kentse mobu wa ntho kana ke mokunyana ka toileteng ha mosadi ona ya toilet a dutse toileteng re bula private ya hae hore monna wa ya ska ba motho a robetse le ke bua pela ntate modimo
today ba tsamaya sa monna le mosadi young and beautiful ba re ke le mpho mona mpho ya no ka yana mpho several times ba tla ba ntse mosadi wa ye private ya ibe golo so that mpho a tlele mosadi ya lo a lo jola le mama. So this thing re tlo bua ka gore jole re solve jwa. Yes, no, you know, certain solution. No, doctor, because my nana man hell because of this thing. But I ring my medipin. Root my good on my med. What's up with my boss? Doctor, what's up with 5476. You want to pay 069 846 5476. What's up? When I'm reaching FM. Phone call more for phone and Dr. November. The duel when I got station in Gafaga studio 071 394 9560 071 394 9560. When I'm reaching FM. Engwe mela tsa ki Dr. November. Ke bona tsena le mintse ke iposa rona now. Ya ntshosa le nna ile yana. November ntotso di buang ke di nnete ka o felang tetwa ke di nnete mare e mtabolang ka o feta ha se le nyanyana ha o se le nyane so kutlile ke swabile ona ko re ntho mashot re awana we bile mo faze all right Motheo dumela le kae ma Thank you. My boss. This is set. Mama ke kopa ha show itlo hela o tsene mo tsa Dr. November go no kopana le ene a go no consult utla mama. Okay, look at it. This is set. Thank you mama. Yeah. This is set. Hi doctor. Ara hides what happened. Yo. Doctor, a re dumela bontate. Nna ke side cheeky. O a re nna side cheeky ya lawyer. Itse monna wa rona. Intse monna wa rona ka tlu. A lo hira. O a sa o a mkhitsa re monna wa rona. Wa rona. E re ke tshware mo doctor. E re ke tshware go tle mo galang. Motheo dumela. Le kae ma? Re teng ma. Ntata no le kae mo mo ditwaka. Re tele ka kgatsedi yaka. Hello? Pajala gore motho fala no khala ayan. Ayisho gaba amaneti ka taba tsa spiritual health and the spiritual wife. Ya go. Kana are Ona phone tse John Dewi. Ono etsa eng? Ho etsa lang ka spirit, ho etsa lang pa kentsa o le partner ya hao. Hello? Ke me dile go fale nna re khaogana mola. Itsena le na kereke. O ke a hopola. Okay, ke a hopola. Ra mo khaogana ra fitana fela dikerekeng. Ke a mopola. Ene ke tlo bolela story sa mara hard drop. Okay mama, thank you. This lady kwa Pretoria. Joburg ka Pretoria. Pretoria. Ore ona tshwantse o nyetse ke moruti. And then ha ba qetile kana kwa yo ba tlo nyala nang abana le problem ya di spiritual husband. Now ka go jwetse ntho spiritual husband and spiritual, especially spiritual husband. Agree di rumelwa ke dinyatsi. Okay. Ba di rumelwa ke basadi or ba arwai. Now the spiritual husband di gona ho qabanya le monna hao. E rumetse ke nyatsi or sa mo thokolo sa mo robala monna mosadi ya or monna ya ska mo enjoy. Now how sheba monna wa sa rata robala le yena a o tsebo etsa na wa o tine. Now the sad part gore ha le qeta o arwana le qeta arwana
ke ona le ratanang, because the purpose was le arohane. That is why most ya batho ba qeta arohane ba bang dintho tsa ba dira together. O thola le nyatsi ene o lawyer mohlomong monna o nyatsi e mo loile because ina hana re monna o tlatla ho yena ha ba qeta arohane o thola re monna ha yo yona, because most of the time banna ba etsa jong ba cheata ka batho ba ka ske ba phela le bona a ba you ne ba sat did all the cheaters ba cheata ka batho ba sa tlong phela le bona. That is why most ya batho ba ne ba cheata ka basadi ba ka dinyatsi tse itseng ka di say cheat after divorce happily nga ke tswa mono ke tseba ka nna ne ke le pair of the July of the horse's mouth from of the horse's mouth cure, I think so. That har qata arwana le my first wife azange ka ufela batho ne ke jola le bona ona le bona ke leng ka dula. Now e khutla la ka purpose ho arwanya batho bana ba ratana so that ba lotse ba lo safari ba bang he ke taba re fela o tholore di in-laws bo mama zala ha ba rati wena ba rata mosadi ya itseng for mora wa bona njwale ho lowa wena re qeteletse so tsamaile monna wa ska o enjoy even the family members lady friend wambona mapos ona le nako yo this lady ke mo shuseng o tinlebo a ke nna batho ba ke batla step se ke tshitse wa pele so ne ke batla mo bedimo ya mapos ke bona o smile ke bona le banna ba smile ka matlo ba mamedi ga bana le and this one is not for you, it's not for you guys. Is this dedicated for me? Okay, it's dedicated for you. Oh yes. Totally better in take English Mpoma. I don't no. Totally better in take English. Okay. Wanyata o bua Sotho na stop. Lebo ona na kwene ke ra ke re ke a sheba ke bona le nna se buthile ke re ha batho o so ka o butwaka ko tswa le velt ke a buthile e buthile e ntse so bona yena ya good night na hana hlemna maposa dudu so bala of the good night le nna ke re ke se be se ntate masoto ke re ha ke rapella lebo ke mo rapella ke batla understand o etsala friend ya hae e buile ne qoqa le yena ya screenshota jala ka bua ka video call ba qoqa ka video call yes screen record answer a conversation anka screenshot sa video ya lebo a qetile ba isanga keng le Sotho mo jole ke di utlwa ha bua ka o lebo kana go ke rapela lebo e le hore le nna e se le mashoto ke thutse fela gore nna ke a di tsiba ntse ke sebetsa ka tsona ke nena but mo mamedi wa ka ratang cheating and the sad part bontate ha ba cheata. One of the thing ha ba ba bone la ba se ba cheata le batho ba gopo because motho ya gopo ntate yo cheata le o mutlo ha bua ka mosadi wa this person o gopo umutlo abo hona le basadi ba ka re la o cheata ka she will always respect and honor your wife and le ha ka re o dula na go etele tla bolela motho mo dintle ka hahle tsamahle mosadi wa o tlolwa mahlo se le but bontate re naive wa mutla nyatsiena le ha bitsa mosadi wa hao a bua ka yona this person no sal now re jola le bona still neneng ha o mo tshaketse ha o re baby ke a tsamaya ke a haka le na ba re hona le mo ke antele ba khotsi ba ka ba hlapa o create jealous o se ka tsamaya o se ka tsamaya o se ka tsamaya o se ka tsamaya le no se change ka mona ge se ka tsamaya. That is why nowadays banna ba bangata ba failang basadi ba bona because now nyatsitsane se di forts se di rata basadi banna ba now ha qetile o sa batla now monna yona a choose no tshwantse choose between nna le mosadi yona ke khathetse ha o tla every time o mplela ka mona hona jole ne le Valentine a watla bana ba ka ba na le bothata hona jole yo ke bothata so ke man mo chitana I mean ho lawyer now my poison is growing
rate ya boloi and a growth growth ya divorce, because divorce the more e bangata is the more batho ba single, and the more batho ba single is the more batho ba emailwang ba sa gone ba le bang, is the more ba batlang batho. And ka mo madima ba ha ona mosadi a reng ke batla motho fela, ha ona mosadi a tshwantshwa, all of them they ba na English ba e bua. What are you doing for the reason for Dr. Dr. Ko English ya bo. Pobaru etsa eng for bophelo. What are you doing for a living? What are you doing for a living? And how what are you doing for a living? O batla tseba ro etsa hore o batla o sheba okay, this person ke tlo monka. And most ya basadi ka bo madimadi banna ba bangata bana le boikarabelo ke bana ba committed, so ba qeteletse ba i-commita ka bona ha ba qeti ba ba loyal partner tsa bona. Ha re ba nke maphosa yo hey ke utlwe ka segoa moretso ke utlwe ka segoa moretso botete we wotlile pastor nna ke tsomo very very soon tsomo le nna I khona ba wotla ntate ba wotla se etsa next week ni the pastor, God bless you. Skaitsa mix ba wotla skaitsa mix and that idea mix. Oh, big up my pastor, Dr. Novi. Go deeper. Nto bua eng Dr. Novi ke le go tlomosadi mo amplela fa monna gage o na tswa ka dikobong 12 midnight a o ya go bathroom e kontle ya ba e sale a ile phala ga se go e mbitsa a tla o seng yo Dr. Novi ona batho ba mme ka mogomong re etsanang ka teretsana hampe ke mmekele mo face 6 John Dr. November le mphosa ke nnete bile ba lapeng o la ga ba ga wana go le se sa kene ka crashing ibile ye mi fela monyako ga ba ga wana ke dinnete tsa bophelo tse tsalang ka nnete basadi go gopo haholo ha se re fumane batho ba bang re ba gopo a re kole o bolela ka bana ba sa khone monna na sa khone we again ene sa kene le ba monyako mamedi bana ba robetsa ah si papa ka nnete motheo dumela Kontonade? Ntate. Ke mamedi ke ya noko. Tawa ki. Ela re dire ditshitela mosadi. La utlwa poso e le tlhano. Wa itse ba ntuthu ke makana la list. Are wa itse ba mayonnaise bottle of mayonnaise. Ya ra khona ke ditse ntlozi. Wa tsa motho la ka. Ka za mo lo tshita mosadi o tla o diwo. Ya botlo ke thaba e pele go tla mo ntse le go ipara re nka ka tla go ipara sa go ra re shongolo tla tsa malo ga ipara fela di o tsena mo sebi ha o bua wa ipara o re ha sa sebetsa ne eksenza drago za ese ka la di wa ipara ho ka ya mane mshongolo hana usebenza ku sinya sipita kanti kwana antsika ka mona ikho asikhupha asinezibungu amazing Papa marwadi ka ntotsenga doctor mama and usubuka to the straight like that straight doctor bopakikibo doctor wa tsubuka ka bona e just that ramotsa re ke mang yes ke the lady kapa ke mang because o tlore ntwena purpose ya yona gore ha fihla ka tlung ka ba sebetsa oh arba tsaka botlo ya mayonnaise motheo alright titaboga fela tla kutle fa doctor Pastor Novi and bona ke mo families ke bone le bone ba tsentseng le tsogo thata mo ditlhananong tse di kanakana ba bantse ba shebile bana ba bone gore ba ba happy go itlhela go di hele mpotla tlogela Dr. November na bua English e ya go tlhapola e shafo mbone modise mothaba Bagaetsho ke nnete ya botshelo ntse yalo nako dingwe ba go itlhatse sentle o ke re ntse le besa go le besa ga kapa wa simolola nna besa o ka itshenyetsa nako yana ntle ga lela ga itlhelela ke re ke nna besa ga ka ba ga ke tlela ke re ka tswa ka ke tswa ba ke ile tot vandag e ka re nka be re mmotsitse o tla re e hanne o tsoa
o fihlela tswa a tswa tsamaya potso gore ke ya mang ha hae kapa kapa nyatsing o tsebe ba se ba loyana jwa ntate that is maphosa ke mathata. So if ha re dile so doctor ha re dile scenario if in the hanne a le nyatsi mosadi ke ena yentse if the other way around if ke yanne a le nyatsi ke mosadi if a le mosadi ke nyatsi ene qala kae tabenyane ya hore jwale ha se le arwane kono realize hore mara I need a partner Mamet. So the main core thing ki o le o reng I can survive on to siko I'm fine no yes sharp bile ke tla bothata ntate tsona ka ta arwana fihla o dula le one o irile ka pa patala room ka pa ona o setse le one ka ntlong that person na o tlatsa ha sa le now ke man mo feeling gore mara khona I'm struggling now o tlo jona and ka bo madi mamedi ha hona motho ya batlang o jola le monna ya sotleile ke matla and ka bo madi banna ka o fela ba gonang all of them they are committed ka bo madi jolo tshwantse leng ke bona bana because a kre motho matlang ke monna tlo hlokomelang now you are forced go nka yena ya committed because o tla monka ka yemo go bane bile ba rata hore no bana ba fanang ka ditšhelete ba ba supportang e bile ba gutile ba gutu ka nthong ke bana ba tsama ka bontate mashota ba re no bana ba sena ditšhelete of the joke of the big ones. Yeah, the tall horse of the vrpa of the Muhammad kabo madi that is why Muhammad ki so taba cheating I mean I just stop taba bulo in the lete mare it try minimize because you know to bulo ya bulo imaphosa kore hona le re lo wale ke batho ba jealous for us that is all to tsola hona le batho ba ntsetsa nang ndikgomo ha o qeta o lo bolua fela ka ba qeta engagea fail relationship claro in the right two ha le qeta nyarana white wedding because ke hlola ke re sometimes people they don't know white wedding ke white wedding you invite all your friends to ba tlo sheba success yao o invite batho ba ne ba thabetse hore o be leveleng ya bona le tshwane le skela nyalo hona le batho ba ka ramanyalo bao lenyalo leno la hao ke le rumo pelong ya mogotsi wa hao mara o tsebe that is why rena le bagotsi ba itlare ga o kabana le monna ba re motlwelle Chomogena yeah doctor tantsa advise or lwanela le ke chomogena because most about as really different that advice but the advice is not going to benefit you when motho mo lenyalo it's going to benefit your friends bana ba jealous for your marriage bana ba jealous for your partner because una le batho ba ka ramanyalo a create and jealous and that is why even nyatsi how it tlo ba jealous for your marriage untso le boyfriend I be jealous for that lady yo monyetseng aba mo sebetsetsa dikara because ona le banyalo a good ntate a o tla thola hore mon couple ena phela hantle ba sharp that is why most ya batho ba arwane ke batho ba re ne re phela sharp are don't are tsebo na ka bo madi mabi just that agree ha ba tsama ikere ke tsa deliverance motho ta dula a blame monna yo no monna ka ke ena monna ka nang febela monna ka nang chita monna ka na etsa monna ka bilona sa tshogelu ka ntike dintho tsa boloi ka bo madi ba go tsoditsebe and ba bang ke di side chick ba bang ke dinyatsi tsa runa ba bang mo mamira karata ke ba gotsi ba jealous for your marriage for your partner ba jealous for lifestyle today. That is why that maphosa ke mathata Dr. November Karutli elang family yo ha itaba e ke nnete straight because le nna nane ke le mo processing ya motho le gore ona batla go ntshetsa magadi bile a ntshitse ko romong ke dula le ene ko ntlong o tswela ntlhokometse gore le khati e dula monna ke bereka mara tšhelete ka a sa batle ke dira next ka yone ngwanyana a itla ba mpaketsa ditlhare gore ka bona ditweba khatlong ditweba ke ditweba motho setsa alla le go private party ya ka e yang e tlo nna se
setse ke tshwana le ene ke cheat le ene nako ene ke sa cheat ke shebile ene hele ke bona fa o don't tlhokometse ba the point ya gore nna ke joile bo teng boloi ene batho ba tsa ntho eo for granted boloi bo teng ene batho ba batla go bona batho ba le happy yo topic e sensitive mare ke nnete mona le mea itseng monna o ile a tswela ka ntle a ba re wa tla o le a toilet ka ke ba wile o gotle o seng o na le meriana e bitsang banna kutla le re ke phala ya e tla be ditsi o na le meriana eo dingaka di fanang ka yona o ema mane o butswele o bitse le bitso la monnana o tlo tswa a tle ho wena ka 12 bosigo ka 12 o'clock a ke ro mmatla o nyatse o longle nako ngo batla o service o batla o service yo o shaba mosadi yane o mo stoke o mo latelle yene le ex wife ya ka ya bobedi na confirm because ona utlwana le mthako mo anenga nyetse that guy ona na le chelete ina that guy ha rekela mosadi wa Mercedes Benz le ena ke batla Mercedes Benz ha tla ba Mercedes Benz o mso ya tsama ka ona no plan ankope hore no ne ke o shebi hore that guy o mosadi wa le na ke ya batla ha baya ba e bohloko dinyatsi di dangerous how ya the whole day we are Durban le mosadi wa hao mosadi wa post o denga page ya mosadi wa hao o khona ho stock khona ho sheba mosadi wa ro o mon ntako o ngile mosadi wa mo ise Durban ka bo mo ise Cape Town le na o tshwantsa tlonkisa tlonkisa dinyatsi ntate tse di qetele se di batla computer le basadi ba and ka bo madima I still want to repeat again or banna ba bangata e west that they don't even recognize or marinyatsi ya ka I dangerous umutlo ha a bua ka mosadi wa hao o bona reaction ya high how batla o ya hao o bona behavior high then automatically wa bolela this person or no but ka bo madima binta ta reditso tele and basadi ba bangata dinyatsi tse ngata they are very dangerous because ha di sa khonolo ya wena nyatsi e sa khonolo ya wena aka o lumeletsa ka bana a rena ke batla o lumeletsa bana ba mosadiane wa mpho so dinto tsena ntate if batho bane ba ka di hlokomela batho ba di tseba mo mamelo ya karata ne re tlo ilukisa ntwana that is why maphosa batho ka re ba ka tlwela di pride ba tla utabenya manyalo ya di issues tsa manyalo go dula fa tshulukiswe re sebe ngore mar lenyalo le ke la hore o tso ho lona number 2 how o tso ho lona are you capable enough go ba mmuso ikemetse are you capable enough go ba mmuso ikemetse number 2 are you capable enough for to dula mane o bosna motho ya o service because kana go tse rena sa di ba re no I'm capable I'm taking care of myself ke gona iketsa di but the problem o batla monna ya sharp still ha batla monna fe batla monna sharp la sa batla tšhelete ya hae maro batla monna to mo service ha monate le yona yeo ikinya bulo because now this person will fall in love with you because o service ha monate o yetsa now so peteletso so le attached because this person and now kana go tseng o mogallang o utlwa dilono tsa o se di le metsi ba dina le o koloba fela water front of the water shore is reflecting of the water is hubi in the green grass in the bujwankima green grass metsi kore ufumana mumabedi udutse le wanu wa monahana motho kona ona so le hayi umosadi wa hayi wa mobitsa baby hle I miss you hle ke o kopa hle kore la go tlo wa tlhodisa wa itlisela wa tlo wa itlisela wa tlo go tlhodisa la ka sa aba re mona ke khone go tla mosadi o fanda ga mona na ke mosadi o dira ene kana go tso you are on the waterfront of the water is shore of the top of the lawn. Sometimes it's not the lawn because maybe you shave is libala
There's no green grass. Maybe it's the lebala, correct. It's clean, but no, the water is, or the gravy. Now, Motujani, high, because now the gravy is running all over. Yes. Timan Momo Betanga Stomp, Umubita, no, Wamubutwe, and our honor financial, but Mutata is the service of the deliver. Yes. I'm coming to look at it. I like the baby. I'm coming to necessarily ready. From Tom de Mayo. Nene about blue tick. Kiman Morum. Keep up on a list on Puno. Keep on well. I so hot. How do one answer them move 5 minutes? 5 minutes. Marano, what come a carrying Karu? About Paul Pancha. What's a deep feel? I think not that's all black cats. Dingata, I am not to stand by. Posa le Dr. Novi. I didn't need to dogish. He didn't need to fail and to do work. God bless you, Doc. Kanagabana Kanakami, I declared the wedding counseling, baby daddy. Jiki, baby daddy, it's all cracked to it's all there. Kanya Lam Onansar again, Manavot. Amunya like a difference is a hell again. Sure. The Melambore, Kina Maboti. Hi, topic alone. That's why Narewaka on the Achoha midnight. Ayakunyat Aro Ibilo o late you are Omani. Yo Molignalo Caleblel. I only to Omanu. Dr. November, I summon a pass. To Bobana, you more doctors. I doctor. Yeah. You on a phone. We'll talk about solution next week. Next week, yes. How do you minimize all of the things? Okay. Do the minimize as well. I'll do the faith. But I will suggest about try to do the deliveries. Mama, sometimes to along with this, I fell with Yalana. I mean, divorce. Young for the deliverance. Yes. Go for prayer. Without a lot of total the spiritual. On a moto, on a linyati, on a lay, mama, girlfriend, boyfriend, is a back relationship. Salon. Mama, the number of 073 202 9079. 073 in our WhatsApp. 073 202 9079. Mama, me dokarata Friday says in the session case. Like Frida, Mokirutanka. To say to Kaka Kamari. I'm not sure. I'm not what you are. I'm not more. Like a friend of Mommy, let's set the reminder of it. Or Lynch Beleka Lapana in a Tokubusi. Can't every Sunday, Mamma Karate, Kerekemuna, Haka Kalama takes a face 3 cup of face 7, or Borofero Yakereki Yamruti November, Madi Kabel. How got a Kereki Yamruti November, Madi Kabel, but out to like Kereki Kaukoloi, or drive by car with Crotchley, or Shabaka left him fit a limo, or fit him Greek by the you safe. Passing Yalamano Cabana Medical, Kishop Medical, EME, Pila, a structure, Sakamami Scalam Food. Thank you, my boss. But talk back. Return back out solution. So next week solution. Next week. Today ne re bua matata a le kopana le ababang ke gone ba identify today hore kanti ke boloi so se tira gala. Ka nnete. Monna o tswile mo a re wa ba tlhodi wa go shikiwa kwa yane. Na ntata. Wa go shikiwa kwa yane. Batho ha ba tlwelo mathela tabeng ya karoha. Okay. Most ya batho re mathela man mo tabeng ya na divorce. Na re divorce na separate. No sharp. No, you leave. No, I also leave. Go on your side, I will go for my side of go long distance. Of the going. Of the no more. Not the Jiga Juice. Not Jiga Juice.
Dr. November Thank you, my boss. Ke a leboga Dr. November ke tsenna le ene every time Ha ba re batla phone hela mo tsa Motho FM re teng thank you Dr. November Thank you, my boss. mo tsa Motho FM ke bogo se mo dise ka nna gone thulaganya ma guys o ne le phone hela Tabu hamba radio nga o tlhagisa o tlhabile le nkokwane sa guys thank you so much I love you